that Chaudhary. Now, who has posted at MD at that time? Just find out that. These fellows who are talking, this Tom, Dick and Harry whom I'm mentioning who are talking, their father basically had proposed this. Any सगळें कितें केलेलें कर्मां केलेलें आहा तें आमी आयज भोगता बिकॉज दॅट मागीर कन्सल्टंटांनी अपॉयंट केल्लो कंसल्टंट इज नॉट इवन ऑन द सायड कोट्यांनी रुपया हाडले कंसल्टंट सो देर इज नो वन हियर बेसिकली हांगा पाय ना माय ना थिंगा आतां पळोवपाक नाव बेसिकली CM हॅज ब्रॉट इट इन ऑन अ ट्रॅक and by 31st May smart city work will be completed. All the works will be completed. Sir, as a MLA हे कोण आसा पळय कन्सल्टंट बीन तेंचेर इन्क्वायरी मागतले तुमी ना इन्क्वायरी मागपाचें सोड न्हू लोक आतां त्रासान पडलेले आहा न्हू लोकांक त्रास जाता आतां नाव वी हॅव टेकन बेसिकली मेजर्स दॅट मेन इवन सम ऑफ द रोड्स बेसिकली वी नीड टू क्लोज बेसिकली टू गेट द वर्क टू स्पीड अप द वर्क so sometimes the traffic also problem becomes so the contractor also has shown some difficulty that we cannot basically carry on the work in a smooth manner because of this so we have done that but the most important thing is सगळीं हें आमी करतूंक आतां हें केलेलें आहा की तो मनशान कोण केल्लें तेणी एका केन्ना 25 वर्सां पाड घाल्लेली आहा पणजे सिटी तेंचे आमी आयज भोगता वी आर ट्रायंग टू बेसिकली टू क्रिएट अ इन्फ्रास्ट्रक्चर हिंगा पूल बी बांदून गेल्ले पणजे सोडून गेले आमदार कोण पणजे आसलो तें खबर काड 25 वर्सां फाटीं पणजेचें कितें उदारगत केलेली आहा ती म्हाका सांगची नाका दाखोवची हो प्रोजेक्ट हांवें केला तो प्रोजेक्ट केला ते प्रोजेक्ट केले सगळे पणजे म्हणजे पाड घालून कॅझिनो घालून सो आय विल बी पर्सनली मॉनिटरिंग दीस जॉब नाव ऑन डे टू डे बेसीस अँड आय विल सी बाय May 31st दॅट the as far as the Panjim city is concerned, is cleared of all this mess. I have taken upon me. Yes. एक रॉंग MD कन्सल्ट केलो म्हणजे लोकांक त्रास wrong MD no wrong MD पोस्ट केलो कोणाक who is not even qualified कोणाची ग्रास मारतालो तांकां हाडून दवरलेले आहा तेणें कन्सल्टंट अपॉयंट केले कन्सल्टंट कोण अपॉयंट केले कन्सल्टंट अपॉयंट केल्ले एजच फ्रेंड आदली कितें कामां केल्लीं तुजें तें आयनॉक्स बी बांदलेलें तेच कन्सल्टंट आसले हे हेका सो इट इज एस हे कोण उलयता ते बसोन तांकां सारकें सोंपें जाता देखून हांवें सांगलें न्हू 2027 मेळुया म्हणून तेन्ना लेट सी अल्टिमेटली वॉट हॅपन युअर रिपोर्ट माय रिपोर्ट कार्ड इज आफ्टर 5 years. After 5 years basically people will decide whether you have done a job or you have not done a job. So 2020 आतांच इतलें हेंच हुस्कोवपाची गरज ना बट जस्ट वेट न्हू रिलॅक्स पीपल सी लेगसी म्हणटा ती हिंगा कांय ना आनी हिंगा चिंतून आपण आमी कितें 2002 सोन इलेक्शन झगडलेलो म्हाजो पाय माय कोण पॉलिटिशियन नासली but people are still getting me elected because people know my sincerity as far as my work is concerned. Now if you go and see, let us check this, if you go and see in 2002 footpath we had done in Taligaon, that road, that main road, that Adarsh road we had done 2003, not even once that road not even sunk for almost 22 years. And the quality, see when you can stand, I can stand there and say get this work done because I have not eaten commission from anyone. So all this consultant is all the commission agency. I always say who has bought this consultancy into all this go on this thing. Then I am saying what about PWD because department सगळ्यांचा हाच तू आनी consultant कितें जाय ए PWD इंजिनियर कोण आहा न्हू ते इतले सिनियर आहा ते आनी कन्सल्टंटांचें कितें तेंचे एक्सपिरियन्स ऑफ 5 वर्सां or 10 वर्सां देर आर 35 to 40 years experienced engineers in this thing. Then why are we not relying on our own people? जुंता हांव येदें व्हडलें बांदलें तेन्ना ते हितून कोणें बांदलेलें आमच्याच PWD हेणी बांदूंक ना आनी आतां कितें त्रास जाले की एक फुटपाथ बांदता तूं कन्सल्टंट जाले सगळे तूं टेन्युअर मार्क कर आनी टेन्युअरान सोन कन्सल्टंट कितले हाडले ते पळय ते कन्सल्टंटान कितले फारीक केला ते पळय तेजे ते कन्सल्टंट फाटल्यान 2 ब्रिज म्हणटा ते फ्री येतले कन्सल्टंट फिजानच लोक आपल्याकडे येता म्हणतात अरे लोक पोझिशन कितले बोळा मारले तरी पणजेकार तुमच्या दिस इज द फर्स्ट टाइम दॅट अ BJP won Panjim. Parrikar, it is earlier Parrikar used to say I won Panjim, but this is the first time that BJP won Panjim. So I contested on a BJP and that is how BJP won Panjim. Parrikar never wanted BJP, he wanted himself.
I am first after me BJ. So one fellow should, a leaf should know that he is a part of a tree. That is the thing, concept how it should go. So any mahat yen sangpaji garoz. I have got experience for 22 years. I have got. I have basically in Taligaon, Panjim. I have roamed 3 constituencies. I have so these people don't tell it. After the legacy kilometer. That's the reason I am challenging mata 2017 yonu. Tu atolots. Tu kam yong mun sangna. Tu astolots. I have taken into this thing that we will be there. That is the time. Let us see what people have got to see. So my report card you ask me in 2027. Don't ask me now. Works are going on. तुझे पाड घातले ते आम्ही सारखे करता. ते हांव तुका सांगता. थँक्यू. थँक्यू.